Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan: Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sinina atamataputna po Allah Ta'ala iangkay si mata makasini na dunia maringangi watak kali napatiwi untuk baju kay siya igana parintana diwatana. Alhamdulillah nasabat tertoy ang kay napindran ki dewata ta korituran ni sumabakai ya kay tatanang tapatok marinalan di nagaydo namoni na kanaan termakalumpunan sehingga iya ulang roalita marinang iripakedo untuk memuju di bulan ng Allah Ta'ala. Nasabat kali ko mabicara masalah masih kipa mabicara masalah agama ki di penangkan di jabatan ni tapalin na iyo abad tirani tapalin sa iyo pangkain ng niya warang parang nasabat di mana dagat pakulan na ito agar balik makan dari ko agama bicara dan niya agama dicuri yang itu tepei ati yuka itanagna dan niya ipacingi rosilina roka-roka na ati buat ingaman turun pamasir sini na akan malapit na pangalataan dan menurut mabarakai yang menoi riada menjadi pangasa tepet no pada di mana terutama lo di ada teman bicarai yang dari pusikir mereka nama pocok nama Allah Ta'ala ia temakan apa yang kalina tegeneru yang dari turi makanan ni Allah Ta'ala dan apa orang melapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rilana orang yang terlalu beso, sedai negara pamuli, nari komakale Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, angkai kau bersambunganna ayat Allah Ta'ala berupa informasi, paparengaran, nasabat termakana ibudina ya sange alladzina amanu ya katamatapte, sehingga Allah Ta'ala nari koloni siti wawangi. Angke si mata molli na si boy pagpangasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam pagpangasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih pagpangasi. Ya mabagpangit ko lebih makadai sinina wawang kay purang majapui alina ata laur dewatana alladzina aman nasabad itu yang mananna angkay lola kalebon na yatanay ang kamana ni amanu matappo ang kasimatu amanu de sinasukko na salamagi de gaga ittaqullah de gaga tappuna ng niya taw na haqqa tuqatih. Karena ayat mapunco napasukko ni Allah Ta'ala peko ginawat bicara na iya rodeasan ni alladzina amanu sukui nasaba aja kama ni mati saya sagi tahu sapulipal nasanya regulu tayo pupu aliprota makadaro puta nara masia-sia yutu nasaba mangide ipahan tigil yasan ni ata tigil yasan ni anuri pancari. Ya ayyuhalladzina amanu sinawang kay purang majapui alina ata pulid dewata sewai ittaqullah pada matapal kilari Allah Ta'ala haqqa tuqatih nasibay tapal na niya tahu tongat-tongat maaga si muka tahu na dia nasukko na dari ko matapal ni nasabat itu yang mana na to matapal metok mana de emanan na to matapay di Allah Ta'ala may tahu di Allah Ta'ala tapi emanan na to may tahu di Allah Ta'ala matapay mana ikorituan ka na niya sa Allah Ta'ala justru yan ang kapangkita maka day lebih itu matampay tauhin na iya matampay tapos na
Ia yang perluan yang untuk manca di atas yang itu tahu kalau di Allah Ta'ala. Sehingga papasan na penguta Imam Al-Ghazali di makalana ada kinang kasujud na sabak naraka na po Allah Ta'ala berlauri. Ada kinang kajama perintah na po Allah Ta'ala na sabak surga na po ceceni na yagapilong ipasuro na po Allah Ta'ala na sabak miman ni misan alemu misan to iniga masuro misan iniga alemu na niya misan iniga rasanya po Allah Ta'ala dari komisan po Allah Ta'ala namun itu na preda kisurugan dito inigo ale na samalay malapipin tau mapancaji malapipin ano ipancaji malapipin po Allah Ta'ala na iya ala pancaji sina malapipin po Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam surah Al-Asr surah ke-103 dalam juz 30 halaman 601 bagian kiri atas ayat 1 sampai 3 angka Allah Ta'ala berapa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan ayat ini menceritakan keadaan manusia mereka yang dipatut mati. Engkau tahu masa sekali pemaka-maka samari waktu naluna debo na tanai sini perintah nabi iblis tim simata na turusi. Engkau tahu waktu naluna debo na tanai perintah na iblis si polo na turusi perintah na Allah Ta'ala si polo na turusi. Sehingga masa sekali mana mati. Tidak sepuluh Allah Ta'ala sesekali illa alladziina aamanu. Di garis bawahi amanu atamat mampir itu atamat ini nasudina sesekali nasabah magai wa 'amilus shalihati dan dia tongkai si mata pegoi ampe-ampe maricingi amala-amal maricingi paket di pasurong ni pegoi pasumpai gimana mata dengan sesekali nasabah magai Allah Ta'ala sendiri jamin wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nasabah engkana si pasal-pasal dalam ngecengin ni tanah pelibulan ni najukkan masumpa engka si mata muli tajukkan sampai pamuli na buatan ngarekotan niya sulpan nabi ngarekotan niya saya cuma umpan nabi yang kamu pakai jaminan dirapi cuma film ngarekotan niya mengalibi sulpan nabi yang kamu pakai jaminan dirapi mengalibi dibaca ia mana selesai wa tawasaw bil haqq si pasal-pasal yang dicing dan nyami pemaka depan berita pawadi mapasa ustaz pawadi macara menarekotannya ustaz din awak di macara ayat apa Allah Ta'ala maka pak baru togi pak kantor togi pejabat togi narekona rapi waktu na apasa ihal dicing nasalah parita itu kewajiban wa tawasaw bis sabr dan dia kasih mata si sabar ya apa pesan apa Allah Ta'ala dan antara di sana apa pesan apa Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun ada kinang kepada mati sanganinna pada angka ipunai tepe ia itu tepe pancani tahu ngarekudi gaga tepe rupa tahu ibu asana ia itu tepe pancani di atas ngarekudi gaga tepe anu dipancani bagi asana ia itu tepe pacawi kisurugan dan pabelai neraka ngarekudi gaga tepe angka isi mata nataja ranaka natatutup ipipun nasurugan nasang itu rolota narekomelo ko likopi adepeko narekomelo ko ringerang aringerako narekomelo ko irepesi adepeko narekomelo ko isenga asenga beko di cara kami lo kilingar pengalatan narekodi gaga kaneng-kaneng puasa beko di cara melo kinasena pengalatan nak nabali pareng lo wata narekodi nung kay bali paroli na puasa beko di cara melo kinapurusi pengalatan narekodi nung kay purusi pangalon na puasa
sema kare surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masompa tikuyolo ini tipuang usompa, wa iyyaka nasta'in ini tomi pangol romelo tulungi. Jadi masompa kiyolo nenapa menlau aja to sila tapani menlau kiyolo nenapa masompa tapani rumusi napagulungi pangala ta'ala i'budu yolo asompa kiyolo nenapa menlau gaji adama kiyolo nenapa menlau gaji makuli purumus na kehidupannya. Jadi oleh kapan makul rapi pelabuhan kisah baca pengasah kebel mamarei angkana wele kita pernah bukan ke pengala ta'ala ditatoni sin apa kasiyangi pengala ta'ala yang meroi pengala ta'ala isujuki aja lalu kinangka pengala ta'ala tamuroi linota kasujuki pengala ta'ala kasujuki linota kasompa nasaba ala pasia-sia tu talolong menarekon kita dari pamasin pengala ta'ala lino anu risalah-salai akhirah anu manassa lino anu kang manassa warang-parang anu kang manassa mabiasa itempo ditanya mo pada lenta nasalamakai purana bakit di pengala ta'ala tapi nareko daya sempaja daya pajok di perintah buangi angkai korek manassa agar tajak yang itu pacalan temaga badina pengala ta'ala tajak na'udzubillah min zalik thumma na'udzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajj. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.